of the 2024-2025 budget revealed that nimaramukirire an extra of 39 billion nigo kiuga atia marakorirwo riu makiamukira muigana wa shiringi bilioni magana matatu ma mirongo kana mugwanja na mugwanja 377 billion maya mokite riri thirikari ithiete riu na mbere na kuga ati ministry itiganite ari hamwe na ministry ya defense na ikirugamirire security ruhonge rwa Kenya Prison Services KPS oro hamwe na andu moikaine International Youth Service meukorwo makigaya na BH ministry ya defense togoragio ni mundu wikaine ta Eden Duale ramukirire muigana wa shiringi bilioni igana rimwe rĩa mirongo mugwanja na ithatu guturume 173 kana 137.1 billion riri nayo ruhonge rwa National Police kona rwa maafitha a borithi maramukirire 110 billion Kenya shillings riri nayo National Intelligence Service NIS maramukirire 46.3 billion Kenya shillings. State Department on Correction Services maramukirire 32.7 billion while 13.9 billion mego the leasing of police motor vehicles kana gutigirira ati gari cia maafitha a borithi igikomboragwo na makiria cia security The National Task Force on Police Reforms, chaired by former Chief Justice David Maraga, presented to the President William Ruto last year November proposals to increase officer salaries by 40% higher. Kamitini ya yobeto na makiria gutigirira ati nimakorwo makinyabara maundu matiganite ari hamwe na kiria tungikiuga ni ruhonge rwa maafitha a borithi ni marakorirwo magikiuga ati ni marenda maafitha a borithi makorwo makiongererwo mbeca na muigana wa shiringi bilioni 20 kana gicunje kia 40 that is 40%. Leasing kana ukoboro kwa gari cia maafitha DCI marahirwo 13.9 billion, correctional services 32.7 billion, National Intelligence Service 46.3 billion, National Police Service 110, na ruhonge rwa defense marahirwo muigana wa shiringi 173.1 billion. Koguo ni mbeca iria tungikiuga ati ni kindu kiukaine ta security ni rakorirwo igikiamukira kiria tungikiuga ati ni besha nyingi na njira eithiranite. Intern teachers kana sector ya githomo ndinatigwo na thutha na makiria over 46,000 kana makiria ya arutani 46,000 kwa aria moikaine ta intern doctors riu no makorwo makigia na ihomu kana ni thutha wao ukorwo makiheo kindu gitagwo 13.4 billion gukiuga ati nimekwandikwo rungu rwa mutaratara uria uikaine ta permanent and pensionable. The part of the education sector kana sector no ya githomo ndirakorirwo ikiamukira extra 28 billion nigo kiuga ati hindi yengi mamukagira muigana wa shiringi bilioni 628 no riu marakorirwo riu magikiamukira muigana wa shiringi bilioni 656 guturuma 6 nigo kiuga ati ni marongereirwo an extra kindu kiukaine ta 28 billion. Ririkana sector no ya githomo ni koretwo very crucial kumanagia na maundu matiganite. Arimwe JSS no ni marakire mugomo makirekana na undu no magakiuga ati riu no magie na ihumuka mweri-ini wa Mei ruhonge rwa TSC ni rugite ati kana mahindi ya mekinyetie rungu kana mbere ya kamite ya mwanya igi ya bunge igi planning na makirigoro wigi githomo ni makorirwo makiuga ati kwambĩrĩria January mwaka wa 2025 ni megukorwo makiandika andu mekaine ta intern teachers na riu megukorwo makiamukira mbeca ici over 26,000 teachers riu ni megukorwo makiandikwo rungu rwa mutaratara uikaine ta permanent and pensionable. Iyo ni sector ya uikaine ta ministry ya githomo kedemite ministry ya githomo nimwe ya sector ira ikorirwo ikiamukira kiria tungikiuga ati ni besha nene no na gukiri uguo gatheti ino niragithi na mbere na gutariria maundu matikanite. Gatheti ya The Daily Nation nayo igatariria ati ona thengia ya maundu maya mothe gukorwo makihanika riu nayo ngwataniro ya Azimio la Umoja na makiria itongoretio mundu wikaine ta Martha Wangari wa Karua ni mathiete riu na mbere na kuregana na kiria tungikiuga ati ni the high taxation. Rikana ona kana tutaraigiro horo igie kindu gigwitwo don't pass the finance bill. Karua urges MPs high-end vehicles owner pay over 400,000 a year. Ati andu aria mena ngari iria ciuikaine ta mirao, ngari iria nene, ngari iria ndunguru ni megukorwo makiriha makiria muigana wa shiringi 400,000 mbeca ici ni hamwe na kindu kiuikaine ta the 2.5% kuona ati ni mariha kindu gitagwo team mbeca nyingi kuringana na ngari icio uria ikihana. Gukiri uguo while presenting the 2024-2025 financial year mundu wikaine ta cabinet secretary Njuguna Ndung'u
ndanakorwo akiaga kuhutirio ndu na akiuga ati ni kurari na proposement ya 2.5%. Niko kiuga ati wewe na ngari yaku ni urimirihagira muigana wa ciringi kana gicunje kia 2.5% ya value ya ngari yaku. Koguo ni uhoro murikitwo no kaheo wari niko kiuga ati uri uririhaga mbeca nini biu aririhaga muigana wa ciringi 5,000 na uri urariha mbeca nyingi akariha muigana wa ciringi 100,000. Maya mathiete na mbere riri andu aria makiri na ngari mathiete na mbere na guteta na gukiuga ati nari korwo watho uyu wateanirio kuraihu makiria maya magithiaga na mbere. Mundu wikaine ta Martha Wangari wa Karua wa mutongoria wa kiama kia na Kenya guku bururi-ini na no mwahu uria tungikiuga ati no wa mung'ethaniro augite ati do not pass the finance bill. Karua urges MPs. Martha Wangari wa Karua ethetiru na mbere na kuria abunge matigetikire kuhitukia kiria tungikiuga ni finance bill ya mwaka uyu neri rakurirwo igithomo muthenya wa ira. Akiaria ari hinye kana akiaria ari headquarters cia kiama giki muthenya wa ira ni ugite ati Kenya ni mathiete na mbere na ukoro magomeirwo ni kindu kiukaine ta high cost of living na gakiuga ati ni mathiete na mbere na gwikora haceke kumanagia na kiria tungikiuga ati ni bilioni ingihituka no meguthi na mbere na gukorwo magikioya kana maithi na mbere na gukorwo magiteta gukuri uguo ni uritie fomu ndo ikaine ta President William Ruto gukorwo agitigirira ati ni ahuthira kana ni ahuthira hinya wake wothe gutigirira ati dana sign into law this bill on the budget. Miss Karua nerogete ati office of the president should cut costs and reduce number of travels out of the country. Ririkana ni ukoretwo na ciuria nyingi cia thabari cia mundu ikaine ta President mundu kiuga ta Karua ni ugite ati ona thengi ya macio mothe thabari ici cia thingira wa iregine cingihire muno na gakiuga ati ni ikorwo ikirengarengo o hamwe na budget. Oho ni athitiru na mbere na kuga ati Kenya ona kana kuringana na mundu ikaine ta Martha Wangari wa Karua ni ugite ati Kenya Kwanza regime ni regete gukorwo ikihe mbeca na njira iria yagirire sector iria ciagirire ari hamwe na sector ya githomo na sector ya kana sector yake ya health ya ugima wa mwiri. Akiuga ati Kenya no meguthi na mbere na kuhinyirika rungu rwa thirikari ino ya President William Ruto. Rwiboro no taruru riri kuonekanite ngayukano ngiuka gutiriha na maria Magathitiini. Big divide as Azimio MPs vow to shoot down the finance bill. Legislatures kana abunge kuma mwaho wa Azimio la Umoja One Kenya Coalition ni mugete ati mehitite ati Tuesday ya kiumia giukite matiguko no ndutagaja otiga gutigirira ati ndereti ino ni makorwo makimehagura na njira iria yagirire maya mokite riri budget ino irathomirwo iria almost 4 trillion na makiuga ati cabinet secretary Njuguna Ndung'u na anoria othiete na mbere na kuria abunge metikire kuhitukia budget ino ona gukiri uguo Minority National Assembly Opiyo Wandayi nerugite ati ni undu wa kihamuno thirikari ya Kenya Kwanza ni yagite guthikiriria mateta ma Kenya anyitite mi matiganite ni mekinyetie mbere ya kamiti ino na makauga ati mutigetikire kuhitukia this finance bill na andu moekaine ta content creators ni mathiete na mbere na kunegena Wanjiku Mama Mboga atwarithia nduthi ene ngari no maranegena makauga ati ndereti ino mwamehitukie ni guthi na mbere na gutuhituka no nao abunge kuma mwaho wa Kenya Kwanza makauga ati no mwaka mahitukie aya nao kuma mwaho wa Azimio makakiuga ati we are giving the finance committee until Monday to consider the submissions of Kenyans during the public participation. Ucio ni mundu ikaine ta Opiyo Wandayi mubuge wa kuria Moro kuria Kimani currently ni athiete na mbere na kuga ati kana ni akoretwo akiuga ati ndereti ino ni njega na mundu ikaine ta atongoria magathi na mbere na kuonania atameguthi na mbere na gukanirira na makiria o atongoria kuma mwaho matongoretio ni miaho itiganite magathi na mbere na kuga muoroto wao na makiriguru rigi finance bill ino uma ni ati wona yahituka ni gukorwo na murigo munene muno na makiria ti hari atongoria itu no ni hari we Wanjiku wa kawaida. Riu ni nie nawe ni tukorwo tugicurania iguru rigi ndereti ino ndukireke twambe tuikiria ageni akwa ni meguka riu tucoke turania atiriri ndereti ino okana ndereti ino kuringana nao marakorirwo makimeigua atia na riu thutha ucio Wanjiku egukorwo ari akana ari handu hahana atia shiririe tukorwo tugicokaniria na ningi tucoke tumenye niki kiraria kiria kingi hihi President William Ruto ni araigwa abunge ni maraigwa ikaya ria Wanjiku kana maundu megukoma mahana atia twambe tuikirie ni turacokereria kwa hinda gatari kurayo.